Momo lava na awe ni inga i atua, lo na lofa ma lo ranga lei, o whapea na malutia i o tō sulfua ma su tātou wola. O nei tai au sa pat i o le atua o te whatalofa lo ia tuai o tō uma lava i swafa man malo o lo tātou wali i o Yesu Christu. Mai nu uma na alfanga, ka le sia fia, ia o whainga wenga pa ia le tua. E manisi fo lo whapea na whaalongo mai, ma sila mai ni nepol kalama, lo whapeo na whaasarlawina i lungo la au te whailangi. O netu la o te whaatalofa te fo i sia mato e kare sia SACRAMENTO, whaftai o lo mau pe tātou i manuia mai le tua. O te whaftai te fo i le tātou e kare sia, o no lo tofu wai i le ngā ruenga le tua, ia o tofu wai i taulanga. O lo ieri whamanuanga tuso malaki i tau kutolu whi mai, tofu mai a tia, pe o te lea te tala ina pupune le langi, ma sa atu le manuia mo oe ina ia siri o le teli. Sengi o luma nepo kalama le whapeon tātou whanau longa i fwoi, e se upu le au maia mai lana auna, sunga le li whai te au i au Ulisese Mataafa. Nei tūlara au whai tauwina ele tusi mai na fionga le tua, tusi o ne mia ma tau upu mua, whai upu e lua, e o whai upu e wha. Tātou tusi whai tau le amore tusi o ne ma tau upu mua, whai upu e lua, e o e wha. Whapea. O na oma iei lea o hanani o le tasi o uso. O ia manisi tangata mai uta. O na ofiside tuai lea ia te lātou, e whape whea sa i tā, na sao o e na tutoe o le tāwheanga i le mai Yerusalema. On whapea mai ei leo i lātou i a te au, o e tutoe, o e na tutoe o le tāwheanga o iai le tūmālo, o tele le pupua ngā, ma le ngāunga o ina o i lātou. O solo ia fo i pā o Yerusalema, ma ua mū o na pui le afi. O whaalongo ia upu, na o nofua i lea i lalo, ma o tangi. Ma whaaloa noa i nisi aso, ma angapongi, ma tatalo i luma o le atua o le langi. Whamanuia mai le atua te tawina o la mipionga pa ia, o li tūlā leo a tātou whaaloa longa tuloa, i le pese whaapatoa o saunia e le au pese. Roses
shining on me. Let your love shine through me in the night. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my heart, fill my heart. Roses share show me how to live in beauty in God's eyes, in God's eyes. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak through me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness, and you can take what's wrong and make it right. Make it right. Days start shining on me. Let your love shine through me in the night. Days start shining on me. Let your love shine through me in the night. O te whawhilo i atu i le nei tae ao sa patio le tua i lau whawhunganga ma lau mai mo mai. Se whiawhianga ua tue maua le avanoa tātou te mafuta ai i le tae ao le sa patio le tua e avatu le whamanu ma le whawhitai. Awa ua uma o na poina i tātou e le tua i o tō mai i le whalo Iova. I nei mawhai o no tātou whaatasi i le mea o loo mafuta i le anganga o le tua wa taua o le nofuanga e o mai ai le whanau whateltali e le tua. O te whawhilo i atu la le nei tae am tuina atu le a whatalofa i atu oe. Whelava i le nofuanga o lo e mai mō mai ai ia. I whapeo na tu atu le file mua le tua i atu oe. Au tātou tāpua i ma o tātou o mai e tātou te si i le vi inga ma le whamanu i le tua. Mautinoa o lo tausia lo tau soifua, mautinoa o lo o iei whamurianga le tua i a te utou, i so se vaenga o le o langa le nei, soifua maloloina, o tau ngā luenga, i a le ngata i lea, o le tausia o le tua i a te utou i o tau ainga, whanau ma le valawina le tua, i tiu te tau ave o lo iei. Whaftai au tau talosanga, whaftai i a lau tau o wholofa, ma lau tau te talo ina i mwhaiuna, whaunga ina teimi whapedei e wholofolo ina ele upo le tua. I whapeo na tō mai le langi i se manuia i tātou uma. Ia i le neisa pati mata ngō fie o le alofa o le tua. A puno mai tau wau mo le tātou te talo. Le tuae o lau o fio o lo e whātasi le mea nei. O lau o fio o lo whapeo na wholofolo ina le upu. O lau o fio o lo whapeo na e whaunga ina o mātou tangata tawanga vale ma le whatawaa. Po whe lava o lo o iai ia le whatawhaitaulanga o lo o wholofolo ina le upu o lo o watu ma le mana. O lo o watu ma le mamalu. O lo o watu ma le pa io le atua. Ia vea le nei a fionga po le nei tae au. E te wheta laima iai ala le upu le tua. Whapeo na manino la mātou whaalongo ma te tala o mātou loto. Ai si whaurufale lau finangalo i o mātou loto. Mātou te ola ai ma ngā wai mausta e muli muli lau finangalo. Whamanuia i le lātou whafonganga le tua le nei tae au. I pray, dear Lord, that may your blessings come upon your people wherever the preaching of the word is sharing this morning. May the word of God comes like a sword that will touch their hearts.
the sword that will transform us and cut through the core of our hearts, that we may respond with an open mind and open heart and say, Lord, speak for us, and let your words transform our lives to the point that we will come and be obedient to you. Whamanuia mai oe ke riso le nei tai au I lo suafa Yesu o wala au tui nei. Amen. O le tātou whiau whiwhilia I le sapati le nei, o le awhapeo na launga I nai I ani whiau mai le tusi o ne mia. O le tusi o ne mia o le tusi le nei e o loo whapeo na tusia whapitoa o se tasi o tusi o loo whamau nai I a tala o mea tutupu po tala o vaenga o le soifuanga o le olanga o le whanau o le tua. I teimi ua ave whatangata o tawa ina ai I lātou. Le teimi ua whapea o na whisoa ina ai le savalinga ma le whaatapepe nei le nuu o le tua. O te talitonu o se tasi le nei o suenga ma whiongpa ia le tua e tala whea ngai ma le tuaso ma teimi whape nei o le soifuanga o loto soifua mo tātou wolai. Le whapeo na tātou suesueina ia le tusi o ne mia. O lo iai ni wheau whapitoa, o lo iai ia niata e tala whea ngai ma le soifuanga, ma meo lo tutupu I le whaasisi o manga o lo tau soifua. This morning or this Sabbath we will look at the study. We're going to investigate the historical message, records of the book of Nehemiah. It's so parallel, it's so relevant, it's so timing, and there are crucial events that speak for us and speak to the situations that we find ourselves in this moment of history. O le tai au le nei la whapeo na tātou suso ina ai I ni whiau ma le tusi o ne mia. E ma whai o na whetalai mai e le tue lo tau finangalo. Finangalo o I tātou uma I le nei tuaso. Ina I ma whai o na tātou tali atu. Ia ma teita ina I tātou e le tua. Whai mai la al whamtalanga lea o te whieta ua e whaautu iai ia le nei whiau le nei tai au. O le anganga Faamalosi e tū lai ma le fefe. O le anganga Faamalosi ma le anganga lotu tele tū lai ai. E whaailoa le finangalo le tua. Ma whaa iloina ia le tāua o le whatuatuanga. Ina ia mawhai o na tō sina nisi I le atua malana upumoni. I would like to entitle the message this morning, The Holy Boldness to Stand for the Lord. The holy boldness to declare, to demonstrate in our lives the love, the grace, and also the will of God in His calling in our lives wherever He leads and guides us in our journey, in our service, in our commitments to know Him. Holy boldness to declare, holy boldness to speak, holy boldness to witness, holy boldness to live according to the truth that we have. Whamai o leo langa whapaeina Faamalosi, o leo langa molimau atu o le tangata le nei o ne mia. O te whieta ua la I le whamtalanga al tuspa ia, le mea e mawhai o na awa ui nai tātou, I mea ua whaai lo mai. Whamai le whiongpa ia le tua, I peo na tā ua e le apostolo Paulo, e wha tusa aina I aile nei au tū. Whamai le whiongpa ia le tua, tusia Paulo mta upu e lua le timo tiamta mo mofei po fitolo iai I se manatu whapea. A wai le ifo ina mai e le tua iai tātou le anganga e matawai. A o le anganga e Faamalosi ai, o le anganga e alofa ai, ma le anganga e mawhau tonu ai. O tolo ina o le whai tau e talafe ngai ma le autu, le tulitulo ile ni tai au le nei o le tangata e tū tō tasi, tū ma le mautinoa, tū ma le anganga Faamalosi, e whaeloa atu, e ma whai ono tātou tutula I e whaeloa, ma le whatua tua, I ma le oli, le oli sanga ma le whamonianga le tua I tātou, holy boldness to stand for the Lord. O le whiongala le tua lea o te whieta ua,
tai ai le tātou susuenga i le tai au nei mo le tusi o ne mia Mataafa momua. Ne mia Mataafa momua. A lona fai upu e lua ma le fai upu e tolu ma le fai upu e wha. O ina o lo whapea o na wha matali mai ai. O lo whapea na o na wha matala mai ai ia se fe au e mawhai o na tai ai ia lau tau whafunga anga ma le tātou susuenga i le nei tai au. Mele fiumpa ia le tua. Ile ne mia Mataafa mua a lona fai upu e lua e o i le wha. O na o mai ai lea o hanani. O le tasi o tātou uso o ia manisi tangata mai sayuta. O na ofesili atu ai lea ia te ilatou pe whape fea sa yuta na sao a oe na whape fea sa yuta na sao oe na totoe i le tāwheanga. Ole mai Isolema. O na whape mai leo i lātou i atea. O e totoe, o e na totoe o tāwheanga o iai i le itumalo, ua tele le puapua ngā ma le ngaunga o ina o i lātou. Ua soloia pā o Ierusalema, ma ua mūpui pui o le afi. Ua whaalongo o ia upu. Ona o nofu ai le i lalo ma o tangi. Ma whaanoa noa i nisi o aso. Ma ana pongi, ma tatalo i luma o le tua o le langi. Ua whaelo mai e le fiumpa ia le tua. I le nei tu aso. I le whamtaraina o le fiumpa ia le tua. Whai mai ua mai tangata mai Ierusalema. Tangata ua lato au mai e le ripoti. Ua tu ina atu ia Nehemia. O Nehemia, le au na le tua o lana ngā luenga o le tautu waina. O lana ngā luenga e ngā enofo e lata i le tupu. O ia o se tangata ua whātua ina i lana ngā luenga. O se tasi nei o mea e pito i sili o na tāua o se tangata ua mawhai o na whātua ina mai ai ia le alofangia o le tupu po le tai o le mālo Persia. One of the greatest gift, one of the greatest task, one of the greatest responsibility for those who serve God, that we may able to arrest the trust of people that have an influence in the world or around the society. We'll work and reserve that our lives will be able to gain the trust, able to have the trust of people who in the place of influence and invest in us. Wawalawina oe maa o ele tua, ina ima whai o na tōsina mai ai le lalolangi. Wawalawina o ele tua, po whero enga lue ai, e ma whai o na whātua tua ina oe, ma whasilingia oe, po le halawa lau ngā luenga. Pe te whaumai, pe te palama, ia pe te whātau o loa, ia pe te ave pasi po o le whea lava le ngā luenga tinga lue ina. E ma whai o na vea oe mau, ma moli mau, mai lātou e whae loa, le sili eso le to become a bold witness for God. Wherever stages and ministry, wherever calling that calls has called us, we must declare the life, the goodness, and the mercy of God. People need to draw to us because of Christ in us. Ia whapea, ona tō sina mai tangata ia i tātou, ona o ke riso lo o ola i te tono ia i tātou. Ia whapea nā le tūlanga o iai, ia le auna nea le tuo ne mia. O lana ngā luenga o ia o le tautu waina. O lana ngā luenga o ia natu ina atu, ia le vai, ia po le vai tau mafa le tupu. O ila tau e ngā lulue i ia i tu a inga ngā luenga. O ila tau nei ua ave ina i ai le whaatua tuanga, le wha moemoenga e puipuina, le ola malolo ina ma le saunga le mua le tupu. Those who serve as butler, those who serve as a gabbearer in the times of the ancient world, the trust and invest of faithfulness of the king and those who serve them in that capacity, because the life of the king, the life of the leader, the life of the emperor in the hands of those who serve them, either as a chief baker or as a chief butler,
They make sure that nothing's poisonous, nothing will endanger the life of the king. Little things will build the trust of those who are in power, for those who support them. Ole au wala le na valawina ai ne mia. Ua na oia se tau tuaina pete iane. Fe mai ua fia ia ile tupu. Ua fia ia ile taitai o Persia. Fe mai o mea uma e whai ene mia. O mea e manuia. O mea e mawhai ona I loa ai. O lo whaatasi le tua. A o tato wola. Mo tau soifua ile nei o langa. O tato mai tawina le langi ua o lato tua ina. Ma o lato furi tua ile tua. O lato te ena o onga whakersiano. I would like to let you know we live in a society that no longer have the interest to follow and attracted to the word of the gospel. The secular teachings are promoting that the gospel is a threat to the life of people. The gospel of Jesus Christ is no longer and a reward, is no longer provide the power and assurance and a reward that guide us. It's the deceptions that drive people away from the word of God. So the only hope for us, not only what we preach, but we have to live the life. Yetato wole failo atu. Le mana maleamiotonu maltala le lei. Ua tato maua ono ke riso Yesu ua valawina I tato. O te leo te lea tu le tau le nei. Po whea lava lo e iai. Po lea le ngā luenga valawina I oi. Whai mai le tua e ao ono tato whae loa. E ao ona manino. E ao ona tato ngālu lue. I ai loa mai le langi ke riso I te tonu iai tato. Here's the scripture that I would like to share. That our message this morning build upon. Nehemiah chapter 1, verse 2 to 4. And Hanani, one of my brethren, came with men from Judea. And I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivities concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are burned in fire. So it was, and when I heard this word, I sat down and wept, mourned for many days. I was fasting and praying before God in heaven, intercedes for them. Mai ina o sau ia le ripoti, fa mai ona atu vale le loto. O le tangata o le tua le tangata nei o ne mia. Whai mai ua ia whaalongo atu, whai mai o I lātou o loto toe. O I lātou o e na to toe o le tāwhianga. Whai mai ua whātāpe peina I lātou. Whai mai ua le maua I le mapu file mu. Whai mai ua lātou whapea o na atu vale I lātou. Ua whapea o na whātāpe peina I lātou. Hai le ngā lea o le tasi vaenga o le reporti whai mai. O le malu mo no pui ua telepeina mo o solo palaina. O le malu ua susunuina. O fai to toa o le ai o fai to toa o le malu. Ua whapea no whaatafuna ina. O na o mai ei leo le whaanoa noa. O mai ei leo le loto nutu me moia. O mai ei le mafau whaanoa noa o le tangata o le tua. When Nehemiah received the report, quite a disturbing report, it reminded him then also an up-to-date report that the temple was burned. Partly of the temple has been destroyed. The wall of the city has been destroyed, has been dismantled, and all the gates is ruined. It brings the sadness in the hearts of the man of God. Lau whafunganga le nei tai au. Au tātou wawa ai I meo tutupu lo tātou o langa. Whasio manga lo tātou soifuanga le nei. O tātou mai tawina I lātou o lo lātou whaia solkate. I lātou o lātou whailoina lo lātou le fia. Mo lātou le malilie, ele ngate ilo I lātou te ina o tātou malo,
ua lātou whaia le pule ma le whautauta, ua lātou whaia lātou pulenga ma le saua, ua tātou vai o whememe hai le nalolangi. Whemai ona whanoa noa ai leo le loto ne mia. I would like to challenge us. Let our hearts be turned. Let our hearts be moved as we watch and we see the things happening around us. We should have a move of the Spirit of God to have a holy sadness, a holy concern, a holy mind to realize that only God can come and deliver us and bring and restore and bring peace in our society. Na ole tu e mawhai o na e toi atina ina. Na ole tu e mawhai o na e toi fuatia. Na ole tu e mawhai o na e toi whaleleia. Me olo tutupu o tātou o langa. Ai ai le vaenga whaapitoa i lātou o whiwhilia e le tua. Mai ia whamtalanga masusuenga o loo iai tangata sue i le teimili nei. Mai o le whaitau au whai o tangata e fia ia o onga wha kerusiano ua wha peo na wha ititia. Ua leo toi wha tawaina i le o onga wha kerusiano. Ua leo toi wha tawaina manato tangata i le upu o le tua po tapo inga i le tua. Mai suenga o lo iai i le teimili nei. Wha tasi ai i le vaenga lea, the Pew's Research Center. They come up with a research, and here's the statistics of what they have given out to the public. Those who believe in the faith and the doctrines and the beliefs of Christianity, the faith of the Christian is no longer a favorable and popular in our society. In 2007, the number 26.3% is dropped. Ua whai titia le whai numera le luas fumal tolu tesi male tolu i le whai numera le mawalunga sai ai ua whai titia i le luas e fulu male lima tesi male wha o i la tau na o lo i ei wha tuatuanga the evangelical Protestants. The records and the statistics shows that those who evangelical, the conservative Protestants, our church Seventh-day Adventist under that category. Mai o le whaitaua whai o i lātou le au kerisiano evangelia ua whai titia le whai numera o i lātou o lo lātou ta ua tangata kerisiano mai le luas fulu ma le ono pasene ua whai titia i le luas fulu ma lima pasene. O lo whapewhoi o na whamamawina mai o kerisiano e tausia le whatuatuanga o le Katoliko, the Catholic Christian believers. Their records from 23.9% is dropped to 20.8%. The mainline Protestant, mai susuenga ma whamaumonga nei o i lātou e tapuai ma tai tutangata kerisiano on the mainline Protestants from 18.1% is dropped to 14.7%. Wa whailo mai e tātou ia manaonga ma mea o loo nau i tangata ua leo toi whatawaina le ke wha kerisiano, ua leo toi whatawaina i tangata ia le talalelei, ua leo toi whatawaina i tangata tula fono le tua, ua leo toi whatawaina i tangata le nganga tapuai, ua lulu ina ma ua manunu ia whavaeo o awa onga wha kerisiano. Ol vesili mo o e mau, whamata e leo whanoa noa lo loto, whamata e leo o iate o e i le nganga noto nume moia ona o mea o tulai mai. Whai mai ne mia, whai mai ona ia whasili atu lea. O whapewhe mai le sanga le mua i lātou o loto toi te tonu Yerusalema, i lātou ele avei le tawhenga. Those who remain in Jerusalem, what is their well-being? How are they doing in the midst of the chaos? How are they surviving? How are their well-being? How are their commitments? How are they in their relationship with God? Mai ona whanua noa lea o ne mia. Wawa ia iloina. O lo whapea ona whatia ma whememe ai tangata le tua. Whanawa le tua le ne jai au. I would like to let you know we are in the same predicaments. We are in the same challenge
that the Christian foundations of our faith has been shaken. Ua mawai ma ua whapea ona Chinea, ma ua whapea ona Soloia, pao pui po pao whaitutoa, ale ngā te lea, ua luluina, ma ua mawai ia pou ul whatuatuanga whakeusiano. Olo ta ua isuenga nei, the Pew Research Center review unto us, reveal fa mai walato failo mai, ua whapea ona whatuputeleina, le nau o tangata I met I lato olo whapea, lato te et au onga whakerosiano, those who label themselves an unaffiliated Christians, non-Christian faith, the statistics shows o le paseno I lato na whaititia I le tausanga lua afe malafitu, au whapea ona whateleina, from 16.1% and increased to 22.8%. Wutato yoina mai, olo whapea fa tuputeleina I lato o lo lofi atu, ma o lato talia fa awa onga fa sale mausau, awa onga fa lalolangi, awa onga fa aona ponei, awa lato te enha o onga fa kerosiano. Would it be that be an indication to us? We must have a concern. We must have an urgent matter in our hearts. What shall we do about the situations of the Christian faith? Is no longer be the front and center in our society today. Would you be like Nehemiah, who break down and say, Lord, I pray for the well-being of the survivors, of those who remain faithful to the gospel of Jesus Christ. E mana tuina ai from talanga le tusio whaalinga. Me le tusio whaalinga. O lo tau mai e tātou lepta inga I whiaua angelu e tōtolu. O lo ie lepta inga le whiau mule te tauna launga ina. Whaalinga mta upes fumar wha, whaupe ono, whaupes fulu. Mai ua o ilo atu fo I le tasi angelu, ua lele le tauloto inga o le langi. O ia te ia le tala le lei e whavavau. E fola atu I no e nofo le lalangi I atu no uma. Mai tu a inga uma ma ngana e se uma. Ma nuu, ma whape atu mo le leo tele. Ia o tau mata tau I le tua, ma avatu ia te ele viinga, a wawo o mai le tu wasu lan whamsinonga. Ma I o tau I atu I le na whaia le langi, ma le whanua, ma le sami ato, ma le puno vai. Ona muli mai ai leo le tasi angelu. Ua whape atu, ua pa paperania le ai tele. A ua ia whainunu umai le waina le to sa o ana whaitaanga. Ona muli atu ai leo le tasi angelu e to tolu. Ua whape atu ma le leo tele. Ai se tasi e ifo I le manfe ai malona whatangata. Matalia le whailonga I lona mauru. Po lona lima e inu lava ia I le waina le to sa Iova. O le atua walilingi atu e le suia I le ipu o le to sa. E pua ngati e fo I latou I le afi ma le te ioi lumo angenu ma lumo le tamai mamoe. Fe mai whawhionga pa ia le atua o aso e ngata ai. Fe mai wa iei fe au le nei, fe mai o le fe au o le tala le lei. E au na folofoli na atu inu uma. Matu mangangana, mai tu ainga. Matu nu. Le fe au o le tala le lei e au na folofoli na atu. Ina ima whaiona lato I loa. Ia o lato tapuai maifo I le na whaia le puna o vai. Le sami. Ma mea uma o le fofoanga. Worship God the Creator, for the hour of the judgment has come. Part of the gospel. E au na folofoni atu, o le launga inatu le whiau o le whautanga, le whiau angelu e tōtolu. Ai se a ua furi tua le tātolo langi, ua luluina ma ua manin, ma nunu whaavai o pou o le tala lei, pou o le whatutuanga whakerosiano. My friend, this morning I would like to mention to you, just as Nehemiah have an urgent message of concern. When he heard the report, those who remain in Jerusalem is been gathered. They are in the worst conditions of their well-being. And concern Nehemiah. If I pay naina itato, waluluina fa vai ole o onga fa kerosiano.
Au whamanatu mai e tātou, e iei le whi au e au no tātou whaelo atu, le whi au o le tala lei, e au ne tuina atu, le whi au o le tala lei. Le whi au o le angelu mo mua whi mai o tau i whaatu i le na whaia le langi ma le lalo langi, le puno vai, mai e whapea, wao o mai leitu waso lan whamsinonga. Le whi au le tai au le nei, e whamanatu i e tātou, o iei tātou le upu o waloanga, le whi au ua pei o na langona ina ne mi e whaelo atu. E au na toe atina ina, ia pāo pui pui o le ai. E au na toe whausia le malu malu i teimi o tāpua inga. E au na toe whausia ia whaito toa o le malu malu, na whaito toa le ai. Ina ia mawhaio na walauina le nuo le atua. Nau whafunganga le nei tai au. E iei se tasi o tusi tala e tāua ia tau. E mawhaio no u whamtalina atu, li whamtalina o le ngā luenga e hao no tātou whai o tangata whapito e peo ne maia. Prophets and Kings, page 629, 630. Here's the pen of the spirit of prophecy. Nehemiah had often poured out his soul in the behalf of his people. But now, as he prayed, the holy purpose formed in his mind. Whamai whamtalanga, a o ia ta tala masasa atu lana loto, i mo i lātou o loo awhaina, i lātou o e to toe o le tāwhenga. Whamai ua ta talo ni maia masasa atu lana loto i lātou, a o ia ta talo whamai o na whausia i lea, mātina ina ia te ia se manatu mausali, se manatu e whamaoni e tutu mau, e mawhai ona ia whai se ngā luenga malea mio tonu, ina i mawhai ona whasoswania i lātou ua whatia, i lātou ua veseina lo lātou saoloto, a veseina i lātou le saolotongo tapo inga, a veseina i lātou le file mū lātou te, i lo ina i le whamaoni o le tua, whamai whamtalanga, but now as he prayed, a holy purpose formed in his mind. He resolved that if he could obtain the consent of the king and the necessary aid in procuring implements, the materials, he would himself undertake the task of rebuilding the wall of Jerusalem and restoring Israel's national strength. And he asked the Lord for grant him the favor in sight of the king, and that this plan might be carried out. Prosper, I pray thee, thy servant this day. He entreat and grant him mercy in the sight of this man. Whamai ua tatalo, ia ne mia ia iata ia le poto e mawhai ai, ona ia au nangi atu matalo sana inga, le fesoso ane mawhai, ona whaola ina ai, mātina ina pā Iosalema. Ola o lenga mo oe le tai aule nei. Ao tato mai te wina le tūlanga wa iai i le olanga whakeusiano. Ma le olanga o tāpua i o tangata o le tua ua nuluina ma furi tua le lalangi. O le fisili mo oe mau e whapewhea o nofe nātu tā ua. E whapewhea o na tāwha o ngā ina le nau ta ina sa iai le au na le tua ne mia ina ima whai o na ia a vea o ia ma setasi e whai le ami o tonu, e sa vali e whai loa, e a vea o ia ma me whai ngā ruenga au iau e toi atina ina, ia pā ma pui pui, ma pou o le upumoni o le tala leia le tua, o le whi au nā mo oe mau le tai au le nei, o te mana o e whai lo atu, whai mai le whiongpa ia le tua, ne mia mata upu, e lua whai upu e whāma, whai upu e ono, o te whai tawina o ina o lo au mai ai se manatu, whai mai ona o whai atu ai le i le tupu. Pe a whai ele lei ia te oe le tupu. A whai foi e alofa ina e oe la wauauna. Ia e au ina atu wau iuta. Ile a ai o iai tu ngā mau au ta mā. Ia outo e fausia. Ona whai mai leo le tupu ia te au. Pe a whai o a whea lau malanga. E te toe foi mai foi a whea. Ua le lei foi i le tupu, ona ia awina mai i le o au, ona o tupo foi lea mai ia. Whai mai ua whai atu ne mia i le tupu a whai ele lei ia
ta ua ia lau talo sanga ia te oile tupu, awina i te au, awina atu ia au, ina ia mawhai ona o fausia. O le whi au mua mo oe mai au tai au le nei. Ua mana o mia e le atua ni tangata e peo ne mia, tangata e ola i se o langa tau le leia, o ola i se o langa ta ua, ola i se o langa e tō sina i tangata, ola i se o langa e nau i tangata ina ima whai o nau lato langa sua i lato aise a. Aise a le mea tali ina i le tupu ia le talo sanga ne mia. Why did the king was able to admire and accept and favorable and give the grants to Nehemiah with his request if it's righteous, if it's appropriate, if it's okay that the king will send him to rebuild the broken wall of the city of Jerusalem, send him forth to rebuild the ruin of the temple in Jerusalem. Le fisiri aisha le mea ua nau alofa ai le tupu ia ne mia o le tali fa mai o ne mia o le tangata e tau le leia. Lau whafunganga le nei tai au. Ua mana o mia le tua ni tangata tau le leia. Ua mana o mia le tua ni tangata e tō sina e tangata i leanga malu whamaoni ma le alofa e la tau te whata nui ne o la tau tiute ina i mawhai o la avela lata wa mio e moli maua tua i le amio tonu le tua. In our broken world, in our confused world, the people no longer have an interest in the gospel of Jesus Christ. They are looking for people who have power in their lives, who have power, transformation power in their actions, in their words. O ila tau lo ye le mana ila tau upu maa mio e whae loa tuai le mana o le tala lei. O mana o mia le tua ni tangata. Ni tangata e iai le a mio le lei, tangata e tau le leia. Le soifuanga mamalu whapai e ina. The broken world today is no longer need people who preach the word with lots of facts, lots of promise, but they want people who have the transforming actions in their words. Ainga le tua le nei tai au. Le mana onga le nai tuaso e toi fausia ai pao pui o le ai o le tua e toi fausia ai pou o le upu o le whaotanga upu o le tala le lei. Toi fausia ai le mana o upu o le tua e mana o me tangata i la tau e anga le lei ma i la tau e iai le whapa i anga le tua. Boldness to reveal the greatness of God. Ina ua sa ilia se tupu Israel. Ua te ena e le tua Saulo. Ona whamei o Saulo e leo se tangata e usita i mga wai le tua. Ona sa ili lea o se tupu Israel. Una whai atu lea o Samuelu ia o le tua ia Samuelu alu le falo Iese. Ona alu lea o Samuelu. Whai atu ia Iese e au mailan whanau. Se iyo u va ai atu iai, ona e iai se fe au mai le tua, ona au mai le whanau i Iese, tama, tino, le leima maururunga. Fe mai ia Samuelu, matua i mat aloli i le nei tangata, fe mai le tua le ai e leo le na. Au mai i le tangata muamua, lona lua, se ia o lava, i lona fitu e le ai se tasi na whaiatu leo le tua, to e whaiatu e Iese pe iai se tasi. Ona toe walawina lea fe mai o loo i ei tangata le iai i ele tamala titi o loo whapea ona i whanua o loo leo ina ia manu o le ainga. Fa mai na whatonga le tua au mai ia ave se ave ai au mai ia tavita. Fa mai ona whaiatu lea au savali mai tavita i lumo Samuel fa mai ia le tua ia Samuel tula ia ina whapea ona whau ia te ia. A wai lewa ai le tua i le tino ava ai i le loto. Ainga o le tua o mana o mia i tātou i le tua i ona pō whapenei. I aso o whapea o na talepe nai ma whai titia le mana o le tala lei. E mana o mia o tātou a vea i tātou, a vea o tātou a mia, a vea o tātou loto. I e whapea o na fia i ai le tua. Those who have
the hearts of God. Whamele whiompa ia le tua e whiwhaitawina. Mai o le nei le au soe. O te ai o iatu iatu o tou, ona o le alofa muti muti vale o le tua. Ia tuina atu o tou tino i le tua o le taulanga ola, ma le pa ia maa lie o le mea lea e te tau iatu o tou ono tou whaia. Whamele whiompa ia le tua tuina atu i tātou o se taulanga ola. Offer ourselves to God as a living sacrifice to God. The only way to declare, to rebuild the broken wall of Jerusalem, the broken wall of the gospel of the Christian faith, is to have that, give ourselves as pleasers to God, as a living sacrifice. Remember Filipi tau pe fafa e pe valu, le nei le au soe, o le toi upu le nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua tau le leia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matangofie, o mea uma ua longo le lei, a fai foi e iai se isi a mio le lei, po se tasi mea e vi, ia o tau whaia mea uma lava i le vi inga o le tua. Let us all do all things for the glory of God. A wau mana o mia le tua i tātou te molimau, ina ima whai, ona tō sina mai tangata e toi atina ina, pāo pui o Yerusalema. Ele ngata leva la wina le tua i la to o iai e tau le leia. Ma whapea ona iai i le mana o le tua whapa e ina. E wala wina fo e le tua i la to o tutu mau ma whamsinonga le tua. Whamele tasi vaenga lea i le ne miem ta upe lua whai upe fitu e le valu te whaitawina. Furthermore, I said to the king, if pleases the king, let letters be given to me for the governors of the regions beyond the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah. And a letter to Asaph and the keepers of the king's forest, and he must give me timbers and make beams to the gates of the citadels, which pertain the temples, and for the city walls, and for the house that I will occupy. And the king granted me according to the good hands of God upon me. Lau whawhonganga le nei tai au. Au whapea ona luluina ma vaivaina. Ma whapea ona le petia pā Yerusalema. Whapea ona luluina whavaia whakerisiano. Mana o mia le tuas tangata e iai i le whautautanga. The foresight and readiness. Mana o mia le tuai tātou e au ona whapea ona e le whautautanga poto. Ia tātou i loa le manuia atali o ila tau e mawhai o na longona ina le whiau o le whaotanga. God is calling for us who have the foresight and the readiness, know how to share the gospel of Jesus Christ. Whemera whiompa ia le atua o whai lo mai whai ene mia le tupu a whai e tusai o na awena se tusi ina ia aveina ia ila tau o e te mai e le ngata ile ia au maia ia ni mea whai eile ngā ruenga. Au whapea ona whememe a ilo tātou larolangi. Au whapea ona whi nau le larolangi. Au whapea ona furi tua le larolangi. Pete iane e mawhai ona walawina e le tua tangata e iai le whautautanga poto lātou te iloa e le manuia atali e whapea ona whailo atu le tala le lei ina e mawhai ona toi atina ina pāo le pui pui le upumoni e le tua. Declare the power of God through the foresight and witness of God. E ala le ngangpo ia o le tua. Sa iei se tasi tangata sa whapea, tangata keusiano sa ilunga o se pasi a o ia malanga atu. In Kenya, Africa, there were Christians. Sometimes they travel in the bus, some Christians. Mai au ngai atu le pasi lea, o no mai leo tangata whatu i ese o lato ta ofi le pasi. Ma o lato whai mai a mai tangata keusiano. A to tono le pasi ne to tel tangata Mosalemi ia vai ona tule le tasi Mosalemi fa beatu tangata te a fai o to tamu fai fa umatia i tangata keusiano ia fa peon fa umatia fa tasi mai lato e o ne o lato fa umatia tangata keusiano a wa o lato uso tangata nei le ainga o le tua o valawine le tua nisio tangata i puipuina le tala lei mai lato e to sina mai ona o le molimau i lato te molimau mo keriso. O le nei tangata nei una wha umatia o ia iluna tamu whai e pui lau kerisiano. God will call people who have the foresight, God who have the readiness,
to share and protect the gospel of Jesus Christ. E le o le tangata le tua. Ia ingo le tua. Au whapea on whememe a i le tātou lalulangi. Walawina le tua ni maia ina ia iai le poto ma le whautautanga. Ina ia mawhaiona ia sa ili ai mea mawhaio nātina ina i le paha. E mawhaiona tātou sa ili ia le avanoa ma le atamai mawhaiona tātou hatina ina ai. Le tala lei ma le upumoni le tua e ale whamunianga le ngangpa ia. A ingo le tua. Au whapea na whememe ai i le nui la tau o loto toil ta whenga whememe whamtalanga ne mia o a mai le saunga le mio i la tau o loto toi o Ierusalema. O whea o ielo la tau whātua, o whea o ielo la tau whamoe, o whea ielo la tau taltanunga. Nehemiah was asking for the well-being of those who remain in Jerusalem. Are they doing okay? Are they committed to God? Is their faith sealed in commitments to love God? Ai whemere whamtalanga, ua whememea i la tau, ua whalengaina, ua salalau i la tau, ona whanoa noa ai leo ne mia. Au tātou mai tawina, le tūlanga lo i eile o langa whaakeusiano. E te tau ono tia o tātou loto, i le o tia lofa, e tātou te nau ai, le tu ai po le ase au ngalen whai, o na vei tātou, e tātou te whatanuina e toi whausia, pāma pui pui, ai le ngata i lea o le manu malu o le tua ua whalengaina. The spiritual temple of God, the spiritual truth that we uphold in the Christian principle, the message of the three angels' message. O le nei fe au tala le au forfone atu ia le langi uma e whai mo le maunu uma na o mai le ngata anga. Mena o mia I tātou e au ia I tātou o na ia le whautauta le ata mai tātou te sa ili e le manuia to ia tina ina e ngā luenga le tua. Po lea lava le ngā luenga walawina o le tua. Po lea le tā leni walawina o le tua. A whai e manino lauwa ai meo lo tutupu le lalangi le nei. E me whai ona avea lau tā leni. E me whai ona avea ia le mea lofa tunatu e le tua ia te oe. E me whai ona avea lau ainga. E me whai ona avea lau te mau ainga. E whi soso ani. E whapea ona tu ina atu ai le whi au o le whaotanga. E whaola ina ai le lalangi. E le ngata o I lātou e tau le leia. E le ngata o I lātou o iei le whautautanga. Le poto ma le ata mai le tua. E lo manao mia e le tua I lātou. O lo whapea no lātou sa ili mo le lei lau tele o tangata. Nehemiah not only look out for his own interest. Not only Nehemiah does not look out for his own ideas of building, but he collaborates. Ia te ia le manatu lau tele I mawhaiona sa ili mai I lātou ina I mawhaiona lātou atina ina whaatasi le pāo pui pui o le malu o le tua ma le nuu o le tua. Whametu am talanga tuspa ia ina mia matau pue lua whai upo iwa whai upo sifulu. Then I went to the governor, the regents beyond the river, and gave them the king's letter. Now the king had sent captains and the army of the hostmen with me. When Sanballat, the Horonites, and Tobiah, the Ammonites, official heard of this, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. A whapea na tātou sa ili nei me whai o na manuia tangata lau tele. Au tātou whai o tātou sa ili nei me whai o toi atina ina I lātou o lo whememea I ma le mautinoa. Whamai o na I tai lele lalangi ai tātou. God has called us that we may restore the confidence of others who have uncertain of the gospel of Jesus Christ. Awa ua tosina le lalangi la to te fasa se matua ina le ekalesia matapo inga le tua e whemai tuina mai le tua tangata peo ne mia I la to te fia I loa I la tau ina I mawhai o na waile manuia lau tele the well-being of others so that they can come and build, restore the walls, restore the faith, restore the commitments, restore the commandments of God. Lau whafunganga le nei tai au.
O le wheau le nā mo i tātou, o walawina e le tua tangata tau le leia. Walawina e le toa e la tau tangata e manatu le poto mo le ata mai. La tau te wa ai ai ma le whau tauta, ma le nau e ma whai o la tau whai le mea tonu. Walawina e le toa i la tau i e tai e beo ne mia, i la tau i ele la tau wa ai lau tele. E ei nisi ua whememe a i tonu ngā luenga le tua. E ei nisi o tātou a inga o lo tu whasilisili po whea o iele me moni pe yeisi a tua. Leu whawhunganga le nei tai au. Whamela whiompa ia le tua o walawina i tātou, ina ima whaion tātou wa ai le manuia lau tele. Le manuia o fo ina mai le tua, e wholafori nai te upu le tala lei. Whamai a o ia, tau Yesu lungo le sa tauro. Tau Yesu lungo le sa tauro. O lana maleleinga muli, malana wheau muli. Whamai le luka mta upu e lua sumatolu. To sumatolu, to sumafama, to sumalima. And when they had come to the place of Calvary, there they crucified Jesus and the criminal, one on the right and one on the other left. Then Jesus said, Father, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garment and cast a lot. And the people stood looking on, but even the rulers with them sneer at him, saying, He saved others, let him save himself, if he is the Christ, the chosen one. Whamai au lato upu vale I le tua, au tau le atali I tamai mamoe le tua lungo sa tauro. Whamele whiompa ia le tua, lo tamai e whamangalo ia I lato, wau lato le ilo le meo lato whaia. Nau whawhanga le nei tai au. Uwalawina I tātou ele tu e toi atina ina pā pui le ai. Tu e whatu ina pou o whatu tuanga whakersiano. E mana mia I lātou o ea mio mama. I lātou e tau le leia. E mana mia I lātou o lo I le poto mo le ata mai. E vava ai le manuia lau tele sa ili le manuia o le tua ma le ainga o le tua. E mana mia I lātou e lātou te molimau. Lātou te whaia. I lātou o lo tau malu e lue mo lātou le mautinoa. I love tell it the well-being of others. With Christ in us, e mawhaiona vea o e mau. Tātou te whai loa le tala leima le pumoni le tuala o lenga mo ele ne tai au. Au whememe ai le tātou lalolangi. Au whinau le tātou lalolangi. O e whesili e pe whesili ne mia o a mai le manuia o I lātou o e to toia le tawenga. Have you asked the question, what is the well-being of those who faithfully want to know God and salvation is Jesus Christ? Have you asked the question, how is the well-being of my family? What is the well-being of my peers? What is the well-being of my friends? Pamaten pene fesilua ea, le saunga le mu, po o saunia e lo ainga, po o saunia ia uo mau moe masani, o saunia ila tau le langi mo le ole whaavau. Lau te talo mo e ma whai ona o lenga atu, ma vea le a mio tau le leia, e tō sina I te ngata I le tua. Le ngata I lea, I ma whai ona vea I tātou, o I lātou, tātou te vaai ma le whai tete, vaai ma le poto ma le ata mai, po le ase hanga vaa, po le ase tā lene ma whai tātou au moia, e whausia ai le manu ma le upumoni le tua. Le ngata I lea, e mawhai ona tui nātu I tātou. Pei o Yesu lawa ia, tui nātu ia e whai mataulanga e whaola ina le laulangi. O lau te talo, whamanuia le atua, ma ia langa ina loa nganga whātua tua, whāpeona a vea oe ma molimau, I le laulangi upa uma pungi sai le angasala. To e whaola la ina pāpui po Yerusalema. Ina ia wala mai whaola tanga lo ainga, whaola tanga o lo ngu, whaola tanga le kalesia. Ia ila tau beo ni maya, the boldness of those who witness for God. The holy boldness of witness. Tato tutu lai mar whamaone moli mau mo Yesu Kiriso. Ia le tua e whawau tau sia oe le tua. Se I o na tato toi wheilo. Ilo mātou tamai o le langi, whamanuia ilo nu, whamanuia ilo tangata. Ina io lato langona ina le tā ua le forforina le upo le tua. Ilo suafa Yesu mātou wone wala awa toi nei. Amen.